For dagwe vogona be mad moaje. Ijang ye mo de be mad ba vak borok chire tu kube si chama be gong tek. Ajam ko ho doyo de ho work for dagwe for the watok limi ka he ninves. Working for dagwe yena zarap me Dara Chris Bature. Masita on show ma with a pontianda with a one. Dagwe dare with a fengo with a fender te yemo with a fender selemo with a fender noro we me Yesu Christi with a fender noro nitiang with a fender noro gulrat with a fender noro velmot hi plateau velmot vel Berom velmot vel Nigeria de vamba pomo moi with a fen yabe maramo de nidimo de te yemo vena wood de seller the hood of the seller hood you know with a secure wakamo with a system do harder with a da yada ne radmo de ben seller tedmot wa with a fen yaga wa wogun yada he ejiza Yesu Christi mat sewot amen. You know with a secure rafom the basa the ngwamot abasawot yiji kuborang isha tino he kuru be bade webinas laon hin tun eji in lag hinano with a di adagwi hadunga would woro pietia de ye de would a see eji yom yumo de seji j moi pie mesan yasi woro wura gile badudagwi wura tik sana wokhame would a cute the gip nume ura sege bedume hintan asi wo ura kworo wuna de sira hinesheshe de dagwe ratawut misimido ribing ha da tet ha kworo wuna na sira hineshe de dagwe ayi ura kworo kuda sikyora bare latet hene wuda sidi ilatet ha kworo wuna na sira hineshe dagwe pieme jende yongje ha dagwe dunga wot follow hitimi dagwe yi ijugu megu susu tino himesan lao hikurubi ba de vetimin ayingan dagwe atohanat ayi tigna wot yong mwasi side wot aroda vok rito era betok era benon era yas na era j moi tanga era moi pierre gaba aron piende dagwe yi kenan ayi tigdor yong mwasi side wot ko ajam do tok instead of dagwe ayi tigdor yong mwasi side wot ate woro dagwe homo de kuwet e yongot wode kusuwet yaga no dagwe ayon mwasi side ye yaga nesa yaga de wuna hibinse de ye de mwasi dembe binte piejingo yaga no webeyi jende dagwe vebezek ko yon mwasi ate mwasi ne sorongme ya de mwasi abevog de ken yaga no we ajam do tok bon pie de kawe mwareji wot ajam de gep asi woko kara hosimi de wuna homngan de dagwe awuna hodeye de mwasi hwak de shetan hwak abinto do hukorowe damot adamu de hawawu barabanen yamba kworo wuna de sira hedengano de dagwe ayiye yo mwasi ijika big me de generat me yamba kworo yaga se ya yamba gep ridu dagwe kure fugo we de ten dembe kworo ni sanenga mwano de dagwe yong adamu de hawawu generat me adamu de hawawu ba wok ha shetan ba wok kwelseng me kube dagwe ba yong de yewa in wura de pie mngana yere yemngana ye choro yemo wuri te de dagwe to de diambale ba ten de dagwe shetan had le pom yuno erotos be mat ko de ha se sako de Yesu e yaon ko si ko dagwe de ko sanda ho toko ha se sako de e je chama yi ensede kwa se sako e ho torangan ko to yingan ku pie mo yite da tokos ho do horanen e wo da tok dagwe yi wo de ra pie yi bes ko ra pie bes ngano yi se ji gap modwet yi se ji gap ka big jere tasa ne tiang do la wonde be mat be sentiang asi yi tok ra won modwet asi yi gap modwet asi ne system modwet asi yi ji sele ka big jere de sele ho do la won de be mat be tesentiang ke de be mat be senera dagwe wo de di shetan ayan Yesu sele ho si ho dagwe sero gu fa go ngan do go te pantu ya do batik Yesu et batik dagwe ya no batigo wet e maraho ko ajam do ho tumal e ratere ha dagwe azam do ho daglege de tok dagwe de sele ka big jereme ba wo ha bahangan ba bible yi perevo talamo et ko sem ngan wet ko vok be degree ngan wet e ngan wet isele dagwe kuredi dagwe yo mwasi dabin se ta mwasi jinisa ne she bak kure fugu atewot ura kyot nisa de dagwe yaga simi banen yaga simi pievies misen do top
dagwe ayong kya yaga mwasi wet dagwe yong lo kya hene yaga shetan debe tomme vomo debe kendera ha dagwe vomo debe yo yembe pa dagwe yigufa sangalme de yembe ture tianga romo debe la tuna romo ko debe madbesin debe pa be men ila tebe ta sangal de yembe ture yaga no binyi batise wet piene ba non gwamo wo we husim de gwamo ture wet se hozon se haran kisa do pad gwamo yaga ho be ho dale de tok ho dale de diam ho dale de za ho dale de be mat ho ha rock yaga no ha da kawe mat we misindo tok be gon dagwi basi be gon jey wet ku dagwi simi ka he konde de se ku la fom de bu gongme eji lomot o la fom de bu gongme eji jik o la fom de bu gongme eji tuna o la fom de bu gongme ya no we maten gomot da basa wo retet ha bu bo rambadu homo badunga wot tino he kuru be ba de veluit la he mesen de himba ayi ka se ro de wet beton de ha me do la fom de be dume ku arode te o de terbe mat vende wode dal be mat van jay moi denerat de nuyel de wen denerat ayi ka ye pie do la arode te do la de tero ayi nusumot de to mo de lo senerat ayi hey wode diwen ilo wode diwen ayi nyamo mo de ka ye pie do la yise pie nerat c'est de woda wet beton de la forme de hame pour de si du moment dagwe yi tigdo yo mwasi c'est de wo dagwe yong nyamo chak de yewet dagwe yong gui de yewet dagwe yong puel de yewet dagwe yong de tarache de yewet dagwe kasa ho akasa me ayi tigdo yongot ijendarat me de jika big me ko yongot no yaka no we yaka dagwe yongot do se taraye inshe gbagba do se jine sa taraye no we jende adamu de hawa wu barabanen ejugu boran bususu tino hintat laon ekurude hebetu dagwe aye komete refugu itemo na hwamo ite yere mo na yere me aron ye bunut tomo kuho hororo bunut bolme utatigo man dagwe ayera shetan shot aya yere hwaman bunut tomo mate chomodese itemo tanga ite ne hwaman ate wo se woda siji chomo iji salmod iji je de se de yere yi shetan in ne shetan be hakbod ba seven ba non shetan yeme shetan asera fom de ho se wo shetan ho yo ma yino ya seret ya ho non tomo dara fom de ho de pie fom me bosede berenvene wuna be mad ho wuna hende be razio where de ho where be mat ne jang ne do hasejumo shigi hinda hasejumo bosede do hasera yolina da hasera ne jang ne jemne ne do hasejumo so hinga da hasejumo de ne ves ne ri ne da hasejumo o to la pe chak de be lombere pie wet e hwama da sele de ho hwama da sele de ne de loma o si pit ho ko hoti idagwe shetan da lo so de nyam ejiza yeso serna gonmo ya hwadal no wose sa wo dagwe hwe mezon wet yeso yi wo de sibi same ya ka se ya wo de sipi jidimo yi wo de kasa de se pejino e wo de ayi na ta be sa hodom wo fe na dagwe yongot de vogne sa tangaye ku dagwe asid la saye de korone sa de su koros ya ka ne sa ne de dagwe sita awot anon ne zemme ejigubo ran dagwe wo de kyot zemme wala sera nzemon modwo nzembero nzembero ni to wodo ko da gwe nzembero ni to wunta ho gonle niwelwe nzembero ni to racho mo ya ho se kwara ne zemni dagwi na seserenga tigis gesi sabat do ho wo kon wusa do ho le na fon nzem dagwi na seserenga ra won ya halaba nen nzem dagwi na singa nzem na se ne pele bedrum nzem na se ne fenga dagwi nzem na se de bara toyome mo nzem no mano dagwa nongne ya ne radmot kuse kwa yi ho ra piemo imia ba ho di wenwet misem lo hot de karamo haka gasot de ne sanu ngan de dagwa yongne yumu yi peremot dagwi asisim de ho de medo terbe same dagwa sisim be madboro mwade be terbe same dagwa sisim yere mwade be terbe same dagwa sisim ne Israel azonwet dagwa sisim damot Ibrahim zonwet dagwa sisim hoda do terbe same ya do ayam be same be rafome ayangi na terbe saho ku dagwa sisim ne sanangan de ne se temot wode di jede adamu de hawo baraba ne dagwa ho yong gong gutode yan debiti yeli jinesa jen beken dagwa ti yong bu gong ejen nuhu de sej beken awede jeribes bargubo rang dagwa godunga wot yiji takada bitrus jen de yeso akana kuda te chotka awo homo hades da viri bi mat vomga no de bakada ku ejen nuwa debe ben seniken
yaga se yaga sisimi dori se ni kin yaga jenge ngano yamba batok haru ku Yesu ama Yesu awo da wo basayan ha dagwi ehomo hades devom de base saro da virihen yijinives de shetanate kuda di yaga ha mungan ejiguburan susu tino hintat la hekuru deve tun dagwe tomo hweme Yesu Kristi deve ejije da kuyabanan mot ha dagwe yi dagwe te yede majema kwano hweme homo da sinye juhe de muamwan da se sarota aye kara la sahewet abin fok de kin ni shegbakbak kuda ha dagwe de dungawut ejiguburan Roma tino hintun woro gyam wodo si jebanen dagwe tomo Yesu yaga se yaga dagwe ba sim de picha ibin lasa wuna nasira henda de se itemot deye ni shewet wodo diaga no guburan dagwe govok sira na wuna pas da shira de wuna irohomo guburan shira roho guburan shira pas dagwe ayong piemngano da ben dunga ben mat ni sa da sitemen tangaye mesi sim de hotok dagwe simuhu gu dagwe simi ni sa ni se iteme de ho iteme de belomo iteme de velberum de iteme de vanje moi wura jogo de ha shira unganwet de ha ne sa nyumnganwet wura sikyo tivdi e polo hive do de tok ise ni sa no mo vore ni she gbagbaret ni sa no mo dagwe sisimne temodeye yaga seret wura rode di ko dagwe arode tordnarat ko moda si wogme yunung da ha se sakowet masisimi do no yemo vore dagwe ko sere wasisim do rawon tangame yunung rawon homo yi dagwe dare mafeng de noro Yesu Kristi mase saro Yesu Kristi ave akuyarme Yesu Kristi veji yeho khala me benen ho kujek zaho ejiguburan de ken shila me de ka bijeremo temedem teme wumo yi yunu vonye she bagbak si wara won homo mese do hotok ha se saro de Yesu Kristi jama dugdagwi wo saro de holene fon homo dagwe tewdlat moi mafeng da wok be yunu tigden is sa dagwi ni tutuo itemo de belamo iteme de van Berom moi de van yele je moi dagwa tawlat moi jiza Yesu moi so amen dagwila ila bikwande min yenve Ura nong sago yina sesele denerat ne ha dagwi yina zarap me dara Chris Bature yine te wonta in kundung Highland FM Jos kahe kasi nas form na kasi diam timin na kuru na betun vok na diam timin na biro yini tok yila narang womo yaga sele ke won vid shatat vid with winning nas winning tumun shatat timin vid dagwi ate ine ne rat me moi dagwila ila bi